Clubbing? Clubbing କରନ୍ତି ଆପଣ? Oh, why not? ତ ଆପଣ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ या ସ୍ମୋକିଂ ବି କରନ୍ତି? No, I don't smoke. I think drink again is very. It's a very controversial thing. जेताले Odisha. No, now people are very open. Yeah. So I think it's not a big deal now. safe drink जोटा कि तमरो बेसी calories intake हबनी and जोटा कि तमरो मुह खराब हबनी. Why not? किंतु not someone जे कि एमती बहुत पी की गड़िबो and all that. No. So you're okay with it? Yeah, white wine or red wine is always good. Yes. तो मैंने बोला हस्बैंड के सहित ना फ्रेंड्स को सहित ना कौन? I think my husband is my best friend. Your best friend. Yeah, and then मोर आउ गोटे best friend हला मोनालिसा गुड्डी. Okay. तो आमे माने जेतबेले एका संग Party together. आमे माने ही प्राय यूजुअली पार्टी करू. Okay. तो सेति पई आई थिंक माने इट्स नॉट कि काहाकू अजणा लोकन को सहित जाई तुमे क्लबिंग करिवो. तमे जे नोन लोकन को सहित जाई क्लब करछो माने क्लबिंग करछो यू फील सिक्योर एंड यू फील गुड आल्सो. Yes. अच्छा भाई को जतरा आपण किछ खुशी करिया पे चाहନ୍ତି तो केमते बेर आपण ताको सेड्यूस करंती या Seduce कर. अरे it's not like that. It's a censored question. कैसे? Good food. Good food only. Good food, yes. Good food or just